Lijep pozdrav ekipa. Evo da odgovorim svojim prijateljima koji su me pitali da li ima naših proizvoda hrvatski u inostranstvu. Moj odgovor je naravno da ima. Ja sam obišao sve okolne države okolo i u kojoj god da sam bio uvijek nađem naših proizvoda. Pa evo da krenem, ja sam sad išao s posla i naišao u trgovinu i kupio si nešto što mi je bilo potrebno. Naravno naše proizvode sam kupio, pa evo da pokažem da ima naših proizvoda u inostranstvu. Evo na primjer da krenemo. Danas kad sam naišao u trgovinu s posla, kupio sam si cedevitu našu. Znači cedevita naša od naranđe. To sam si danas kupio. Onda uzeo sam si i od limuna cedevita. Znači ima naših proizvoda normalno. Kupio sam si lino, Eurokrem. Uzeo sam bijeli smeđi, znači dual, a ima recimo i čisti bijeli lino i ima čisti smeđi, samo lješnjak. Kupio sam si sardina, evina od paprike, uzeo sam si 2 komada evine sardine od paprike. Uzeo sam si 2 od rajčice. I uzeo sam si naravno neizostavno za kuhanje naša vegeta, Podravkina. Bez tog se ne može kad se kuva, bez vegete. Eto, to je što sam si ja kupio danas u trgovini od naših proizvoda. Recimo što sam vidio od naših proizvoda imam Kanditova čokolada Osijek, bijela s kokosom, obična bijela, i ima bijela s nekim onim bombonama unutri. Što sam još, Frankovu kavu sam vidio, Kraševe bombonjere, napolitanke Kraševe, i da ne zaboravim naravno Podravkina pašteta, Podravkin narezak, Podravkin gulaš i Podravkin čorbanac. I naravno još od vegete proizvoda, ne znam, začin vegetin za meso, svinjetinu, za piletinu. Onda začini za ribu, vegetini. Tako da ima stvarno veliki izbor naših proizvoda u velikim trgovačkim centrima i u trgovinama srednje onako veličine. Tako da nađe se naših proizvoda. To je to za moje prijatelji koji kažu kako ćemo mi bez naših proizvoda, da li ima naših proizvoda. Naravno ima, nađe se naših proizvoda. Puno, dosta. Tako što se tog tiče da se ne morate brinuti, naravno ima naših proizvoda. Recimo ja kupujem većinom naše proizvode jer sam navikao na njih. Ne može se bez kuhanja. Recimo ovdje prijatelji, prijateljice sa posla, oni većinom jedu brzu hranu. Znači to su gotovo jela, ako dođe kući metnu u mikrovalnu, mikrotalasnu 3-4 minute i izvade i gotovo jelo.
slabo kuvaju recimo. I jako puno ovdje idu u McDonald's, recimo bio ponedjeljak, ne znam, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, svaki dan McDonald's je pun sad nabijen. Znači od mladih do stariji, svi idu i kupuju tamo si u McDonald'su hranu. McDonald's je ogroman, velik, tako da ljudi sede unutra, jedu, piju, tako da je tako je kod njih, brza hrana, slabo kuhaju recimo. Onda recimo ja kad kuham naše neke proizvode, zovem prijatelji, prijateljice s posla da dođu, onda recimo pravio sam juhu domaću, pileću, povrće, piletina i naravno naša kocka pileća. To sam stavio u juhu, oni kad su probali juhu kažu kako je ovo dobro i fino, ne mogu vjerovati da se može tako napraviti sa kockom Podravkinom juhom. Šta sam pravio? Pravio sam faširane šnicle recimo, unutra normalno vegeta ide i sve po našem kako se pravi, kad su oni to probali, normalni krompir piru sam spravio uz faširane šnicle i salatu, sve kad su oni probali pravi ručak. Pitali su me li kod nas u Hrvatskoj svi tako znaju dobro kuvati, muškarci i ženske. Rekao većinom da. Kod nas većinom se kuha, toliko se ne jede brza hrana, to je nezdravo. Više se kuha kod nas, ali eto. Ajde, to je bilo ukratko od mene, došao sam s posla, sad imam obaveza neki još. Eto, rekao, idem samo snimiti na brzinu, jer ste me pitali za naše proizvode, tako da stvarno ima naših proizvoda jako puno ovdje i tako, što se tog tiče ne morate se sekirati. Eto, za sad toliko o proizvodima našima. Kada uhvatim vremena vidit ću još jedan klip video da snimim što sam rekao. Kako je to snaći se u stranoj državi, prvi par dana, prvi tjedan, mjesec dana, kako se snaći. I koja je razlika između Hrvatske recimo i strane države, recimo trenutno sad gdje sam ja, Norveška, pa da usporedimo, recimo Hrvatska i Norveška su tu približne po stanovništvu, ne mislim po teritoriji, već po stanovništvu su približne veličine, tako da onda budemo o tom pričao, razlike u mentalitetu, kakvi su Skandinavci, kako je, da li se teško privikniti recimo i tako. Eto, to budemo u sljedećem videu pričao o tome i eto, želim vam lijep pozdrav, vidimo se, čujemo se, uživajte, bye.